Ha COVID ye etsang bathong. Mashoma mabedi le metso robong hantle fela le ba ho renya pele motho motle re maketse kaofela le fula Tshepo Tshola le re makaditse ke ne ke bua le yena kgwedi ne hlola matsatsi a mashoma mabedi le metso e tsheletseng ka ke ne ke bua le Tshepo Tshola sa le moyeng mona ana ne le fula mambanna lambongadi Jonas Gwangwa ka ke bua le Tshepo Tshola ke mo letseditse ke a itshaba taba ha he monna Tshepo man monna man Tshepo le kholokwe dumela Ntate Tshepo Tshola Ntate Thuso dumela ngwana mme ke a leboha Ntate Tshola re moyeng motsotsong wa jwale ho le Sedi FM ngwana mme o tsuwile ba batho ba bangata matsatsi ana ntse ba o bolaya fela Tshepo o etsala jwang ngwana mme a ke tsebo go na o etsala jwang e se le makgetlo jwale batho ba la ba re ke sekile empa nna ke bona ka ga modimo tla ntse ka matsatsi o tsang ba baletse o fitlela lena re a leboha ngadi Tshola Jonas Gwangwa ha ke re bue ka paena e seng e robetse hona jwale o motsibile jwang Jonas Gwangwa taba ya bobedi mmino mo Jonas Gwangwa ho wena e ne le motho ya jwang ke a leboha Ntate Tshola Ntate Gwangwa ke motho dilemong tsa 1985 Mommamedi motle Tshepo Tshola bophelo ke ntho e jwang banna Tshepo Tshola le kholokwe dumela Ntate Tshepo Tshola Ntate Thuso dumela ngwana mme ke a leboha Ntate Tshola re moyeng motsotsong wa jwale ho le Sedi FM ngwana mme o tsuwile ba batho ba bangata matsatsi ana ntse ba o bolaya fela Tshepo o etsala jwang ngwana mme a ke tsebo go na o etsala jwang e se le makgetlo jwale batho ba la ba re ke sekile Tshepo monna o re le fula le bohale le kgaola tsiutsaka ke lena le fihlile hape ka bohale la kgaola tsiutsa ha robala ka khotso le kholokwe monna robala ka khotso hona le pine ke tla o bapalla yona ya Tshepo Tshola me pinena ha bina o bina ka lefulena le roborobo lena le qetile batho le roborobo lena leo re utlwang hore ke lona le monkileng Tshepo Tshola the village pope hana le kamane ka bolandani ana le bonne una le mshana e mong ya neng a bapalla sankomota bane wa hanne ba kile ba ntitsetsa mona Auckland Park ke dintse pedi e re ba salletswe ke nako e khutshwane fela hore ba tle kwa Afrika Borwa Tshepo COVID-19 ya bolaya o tshojalo Tshepo Tshola me yona COVID-19 ena allanka yona bohloko kana utlwalla meketsa moraumane ke yona COVID-19 e metseditse mo ferefere o motho motle robala ka khotso le kgolokwela ka le letle
robala ka khotso ngwana mme. Ha ai khore matsatsi a re utlwang banna ha re shebile ka mona ka Afrika Borwa re kopana le mathata ha o ro o amamela banna dikeng sa boithabiso ya robala ka Kapa. Tshepo Tshola ai